Assalamu alaikum. Hurmatlı bizim kanalın patışıkları. Bak kezekteki kozu koşkalları sattığa çıktı tuğanlar. Bu kayırda degenler olsa adres Kulat Fayl aymağı Afşırat'ta Ayılı. Uruktuğa izlegenler bolsa şu koşkallar satılады. Bular Батырaka qancha tiş? Bunlar sen жақта тұрғаны 2 тиш, мынау 4 тиш. Mınal 2 tiş, mınal 4 tiş ekan da. Bunun алдыңғы қозысы, бұл кейінгі қозысы да. Bir eneden düşüp direk ötеңçi. Buna жақсы қараңыздар. Сын sıfatlı qozular ekan mana. Bir tuğanlar. Mana basıp koyat ayağa bu yoqqa. Ko'ringizlar. Mына төмендегі астыдағы номерлерге байланышып есіменен bağlaşıp alsanızlar болады. Qo'chqollar uruktuğa mana. Etleri daha жақсы, parametreleri daha жақсы ekan. ...86-87 ekan bu ya. Bir ölmüş ondan ekan. 4 tiştiki 87 oldu. Ona 2 tiştiki için. Onu 92 var okşaydı. Соған келеді. 90 болып тұрады. Oldu 90. 2 tiştin boyu 90 santimetre ekan. 4 tiştiki 87-88 ekan. Mına hurmatlı tuğanlar asıдағы номерлерге байланышып, bağlaşып, жөнөтүү жолуну же келип кетип көрө турган жолуну осы сүйлөшө бересиздер. Сонун кочколдор.